گهدارن هێژا هون بخێر هاتن بەرنامەیە ژن و ژینگەهێ گۆ ئەمڕۆ لا بباندۆر ئاژینان د پاراستنا خۆزایەدا پاراستنا چافکانیên wê û avakirina pêşe rojeka kesk û domdar destnîşan dikin. Li vir em dengê jinan didin, dilovanî û şarezariyên wan bi hevre dikin yek, dek û gavên me ber bi jîngeheka ewletir û jiyaneka çêtir bibin. Bilê guhdarên hêja guhdarên Radyoya Star FM. Ez dîsa Diyala Elî borema bi xelekeke nû ji programa Jin û Jîngeh. Di xeleka me ya vê hefteyê de em ê qala birînadaran bikin. Ji xwe di derbarê mijarê de wê rojname girek jî mêvana xeleka me bê. Em bihêvîne ku em demne xweş û pisûd bi hevre derbas bikin. برنامه هاتیه آماده کرن و پیشکش کرن به هفکاری کمالایک زین کسکیا جنگی هر و رادیو استار اف ام. هون کی داری بمینن هون دکارن لسر رادیو استار اف ام برنامه جن و جنگی گهداری بکن. هر سه شنبه ده ساعت 4 واریدا. آنها فرمو سرنوچا. هەرێمە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایە بە ئەکۆلۆژیا خۆیان جودا و دەوڵەمەندی ناسکردن. دەوڵەمەندیە هەرێمێ بژینگ و دەردۆرەکە تایبەت دەرفەتێن جوداش بۆ کە دیکردنا لاوڕان پەیدا دەکا. یەک جوان لاوڕان دەڤەهانجی هشترا. خۆدیکردناوان لە باژارێک کلبەراتێ حتا نەها دەوام دەکا. لەسەر خۆدیکردنا دەڤیان ئاژانسا هاوارێ دۆسیایەک ئامادە کرد. دەڤا سمبۆلێک ji سمبۆلên merasîma Herebî û yek ji girîngtirîn jêderên debarê di jîngehên Çolistanê û Ziwadeya. Hebûna wê ji sedan salan ve bi jiyana mirovan ve girêdayiya. Wesîleya veguhestin û bazirganiyê ye. Xwedîkirina deviyan li bajarê Tilbirakê yê kantona Cizîrê di salên borî de bû şahîdeya pêşketineke berbiçav. Li bajêr zêdetirî 100 deve hene. ناخرین وان دناب باجارن تلبراک و هولیدا دچرن. خودین وانش بو جیریان جهکی دچن جهکی و به گلک زحمتیان را روبرو دمینن. لباجار عمودی کوملیا گاواشیانی گروپا که جنین جنگه پاریز خلات کرن. جنین هاتن خلات کرن و بجداری خباتین پاراستنا دردور و جنگه ببن. مراسم خلاتکردنی لگنده قزالچوخ یه باجار عمودی پیک هات. جنین هاتن خلاتکردن پرورده و سمینارینی سرپازده خولیان مینا دستوردان آگر پاراستنا داران و برفرح کردن روبروین عرده ینشین دیدن. هر وکیدن سمینارینی سرگرنگیا خورد کردن جنگه و پاراستنا زندیا تدا حداین. سمینار جسوهیه که طباقه به بجدگریه اندزیاره چاندنیه و اندام گاواجیانه عدنان عثمان دست بکر. داویه دا باورنامه لسر جنان هاتن بلاف کرن و ده دمین پیش دا و پروژین بچوک جه جنان را بین وکرن. دا کوکار و خباتن خواهین پرورده لسر دیدن به آوائه که اکتیو بدن مشاندن. هەفتەیە ئاوێ بداوی بوو بە vêbûneyê rêxistina tenduristiyê ya cîhanî û sindoqa netewên yek bû ji bo zarokان rapora kar û xebatên xwe eşkere kir. Rêxistinan diyar kirin ku tevî hewildanên wan ji bo peydakirina avê lê wan to encam negirtina. Sedema wê ya serekelgorî rêxistina tenduristiyê ya cîhanî û UNICEF ewa ku bendavên mezin tên ava kirin. Sûnc û sedemên şer ku jêdera avê weka şerê taybet tê bikaranîn. Di gelek serdeman de mirov li derdora golên avê û cemên avaşerîn jiyan dikir. Lê di wan serdeman de ji ber ku sînor û destwerdanên berjewendiyên siyasî li ser avê tune nebûn, av têra hemû mirovan dikir. Di sed salên nû de qirîza tûnebûna avê bi awayekî balkêş derket holê. Lê di 10 salên dawî de gelek welat bi tûnebûna ava paqij û ya vexwarinê rûbirû mane. Di nava wan de jî herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê û beşekî mezin ji Iraqê ye.
لسر وی مجاره ریخستنا تندرستیه یا جیهانی و یونیسیف ببونه هفته آوه جیهانی راپور کتایبت بلفگریه. لباکوری کردستانی برتکین لدیجیتالان کرنا داران دوام دکه. شینه نفچین شرنخی خو پیشاندانک لدیجی برینا داران لدرخستن و کریارن دولتا ترک لدیجی جینگه هیرت کرن. خو پیشاندان بدروشمه امرینا دن قرکرنا اکولوژیه ام لدیجیتالان کرنا خوزای دمشن لحریما بستای آشرنخی پیک هات. جالاکی به پشتگیری پلتفرم سازین دموکراتیک یا لدیجیتالان کرنا خوزای و شینه حریمی هاتل درخستن. شینیان دارین کو بریج علی کسین کو قاشو پرست ندارن دکن هاتبو برین شرمزار کرن. پشترجی وکو برتک دارن گل کن حرجو که یاد نبرا جمی تیوی و بشه رشدا هاتبون برین جه کندالان هاتا آویدن. بله گهدارین هجا گهدارین رادیو استار اف ام شخوا انها بریا تليفوني میوانه گمه هیا زینب درگوت جه ام ببیجن شرنخا با کوری کردستانیا او جی روجنموانا ده درباره داران و برینا واندا تفلی مبویا بویا میوانا پروگراما جن و جنگه ده سریدت بخیر هاتی ما مستد زینب صاحب سپاس چاوایی هیویدارم باش به از باشم سپاس کم هون شوانم باشن زور سپاس جبویتا شخوا ام سپاسیاتت کن جبوی تفلیبونا تا با پروگرام جن و جینگه سپاس دارم صاحب ما مستا زینب دسری دا ام تخوازن شتناس بکن لباجار شرنخ چی چید به چی قومه بله وکی کوهنش جنیز و دشوپینن بسالان ببیجن جسال نوتی حیانی نهال سر به هرمه راستجی پولیتیکین شرین تایبت هریزی دل سر به هرمه تن مشاندن هم دکاریم ببیجن هر جوری وان پولیتیکین شری تایبت جاری دولتی و سر به هرمه بنابر تن مشاندن یک جبان پولیتیکان جنب بیجن کرکرنا خوازاوی هرمه یا بسالان بیجن 5 سالین داوینا به تایبت لهرمین بستا جودی گابار کم ببیجن چیروکی ام ببیجن چیاین دیروکین دیروک گلی کرد جف چیای گلی کی ام ببیجن حیانی نها جدیروک حتانی نها شهیدتیا گلی که تشتین برخوادنی که گلی که دیروکی دایا و هی نها جدلی مخابن دوان سال داویدا لگل وان پولیتیکین شری تایبتی دولت آتر او هرمه براسی هم دکاریم ببیجن ایدی بیز زندی تهشتن به هر اوی ایدیش که گلی که برفرال سروان هرمان هیا داربرین کاتی دست بگیرن لسر بیجن 5 سال بریا نها لسر ناوی پولیتیکاین اولهی او دار هاتن برین حیا دوام 5 سالان دم دکاریم بیجن دار لوان هرمان نه هاتشتن کو گل هرمی بچه لوان دران دبلنسیا داره گیرونه وان وی دار برینجی وی کرکرنا خوازایجی وی که کمون آنی زمان بسر ناوی اولهی دیگن هر وقت دن لوان هرمان از دکارم بیجن راستیجی تشتک نمایه یعنی لسر ناوی زندگونه تشتک نمایه از دکارم وصافی پرسوا برس بینم باندورا ام ببیجن برینا داران لسر جینگه لسر ام ببیجن آوا هوای لسر اکولوژیکا هم هرمه و هم بگشتیجی ام ببیجن چه هیا ما مستلگوری نرخاندنا تا الگوری نرینا تا بله یعنی من سری داشت بود راستی اب پولیتیکای دولتی کودای پیشی خود سال نوتیان لبان هرمان گوند هاتن والا کرن پیشتکو گوند هاتن والا کرن جد هاتن شوتاندن او جوره پولیتیکای دخستن پیشی خود بوی آوایجی بجن گلی کتی که لبان هرمان جیانی که وسا جوارا آوا کرن بوی رنگی خرا کرن تونه کرن لیلی تاوی پولیتیکایش گل